Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Naimbag agsabam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanadya furniture shop. Olivia. Amom ka di ang sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na kakanyak. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pailang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipatan mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Ninarakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na niyaman na kanyak. Ha! Dita kayon! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia, Diyak kaya't nga aglaban da ka ni Edward. ay unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kaya't atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Agam, kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkailaag na edan kadagi tinaganak mo, ma'am. Tapno awan timang riribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adaak mo't nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong. Ada planok. Ket ka sa pulak titulong mo. Anya day ta, boss? Kaya't ko nga agawan ni Olivia kini Edward. Ken kaya't ko asyak ton ti mangimaton iti negosyo mi. Ha? Kat, anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta iti nasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton iti negosyo. Boss? Bakit ni mama? Ken alakalaeng apagulimakan no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakalakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikod. Ken igatangan kantupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot!
Sir Franco, atoy hanti inom adanom. Idi sumla ang di talamisan. Kahit panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatag nga pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mang luto iti kanam. Anya nga ro ti sarbi makatulong, no di mo aramidan dagita? Hmm? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarangrang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot kalata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kaya't ko la akadwa kalata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay clinic mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingay inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalaysa ka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madingay inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kahit mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mat kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito ay. O sige. Sikang harot ti makaamo, honey. Sige laan, iho. Admission kayo lang ta. San abale, tadaak mo tamang kita iti negosyo tayo. Sige nga rod, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak, iho. Kabailak pa'y nga imatunan dagiti furniture shop tayo. San abale, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rod, mama. Ket no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tada ti grupo yo agakadwami para iti mission ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Ket no di nanton kabalan, siyakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward.
Maya ka tumulong kan ka dito furniture shop yo, abalayan. Total, awan mat aramidak. Di ka ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasanda ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasayaat nga ron, taimay ka. Una, tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kan di ka agdanag, ta saan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka di ngay naldaw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, sikan sabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Sikat ti swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Bala, bay ama, ta umayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, Nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasayaat no kasta. Naala, agmerienda kayo, bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo, anaggapo iti misyon yo. Sige, tayo na kun agluto. Tahuston to, inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Naimbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayong matan, mama? Apay ka di adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day di papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asikatim mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga nyo? Ni Edward? Kastang agpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige, sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akasta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urnusampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayanak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa'y ti arak dito itagos ko, boss. Hangam, apay ka di akayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong. Imayak
Tapno planuan tati kayat ko mapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan, ti Orayak. Basta makaamukan, no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory, rumar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Tayso ti ilutok. Makaamu kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami ngagpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman akno kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga no damot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italtalak. Inakon. Oops. Aglisi ka itidalan ko. Bitakan! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas tati aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos tikas jay, Nana? No dikat. Panangiparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Ang papaaya kun iti da ito'y a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumay na? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para ken ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak tipudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak tipudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panangtarabay.